NE Carbilife mate Northeast Carbilife Chief Executive Officer mate CEO Chandra Singh Rongpi Ronghang Rongbong Rongarak Richualong Kahumridam District Press Club of Karbi Anglong Amaipu Dikanto Teron Lapen Arya Sanghuatum Chandra Singh Rong Piapan Ingsai Nang Jipura Kedam Tang Pre Acikloni Pai Po Aning Rong Arak Richua Keng Ridamsi Lamhoi Kipidam Lamhoi Kipidam Pu Chinisi Rong Piapan Richopen Hang Hea Prang Amina Jongjung Richua Keng Ri Chihum Ridam Rong Pia Sanghua Pan Akoi Karboka Putak Lake Kedam Tang Ningkan Pria Prang Kaching Bai Kaching Sai Tang Alam Lapen Rong Along Lapen Bisonat Along Ria Long Pen Boycott Det Lapen Hadak Pen Nang Plung Juisi Kedo Athai Kavesi Karbi Anglong Naki Katpu DPCKA Amaipu Dikanto Teron Akoi Karboka Putak Lake Pacho Bai Lapen Ahok Kali Pusi Rong pi ke dodun jong thung kru arong asar mai sing kro pen lam thi chepaklak po arong asar la Chandra Singh Rong pi ke ini kala ini tum 2021 question mengikan si lahailang ki lam ko question ro alam ke apang ke isom soram batai ko ho chithan chingki dasi ni ton la alam ke thangalam ki lam khongda Kasi nono mangke itu mangke itu lang mangke thalang dal kasi isom sangalang mangke Lasong si Richualong Kahumri Damahut Sidame Batai si Chingbai Chingsai Tangalam Pulote Abatai Batai Kachingbai Nang Chiaron Ave Lapen Alang Pan Kipuji Athai Avelo Anparta Labang So Putha Karbiang Long Arat Mate Madu Setame Pulong Lelo Mate Pupedet Nang Popusi Lamte Chepaklang Pon Anparta Chandra Singh Rong Piapan Ansuse Kapaprang Dun Thek Japan Citame Richua Hin Ben Hirjume Pajir Pon Ini pria ciklu lo tarik kriponi lo masih kenam tang aciklu tungkar benglong club ahin pen mate KSE lo women justice form alang tung alu dak riculong polisi je lorong pi mana kita tang aningkan ahut alang kikem cokcit so jenis alang lampoi nang tilo ba isi dicupen hang thak pulo sta la so lampoi teng pen itum dak anang pharotum sonurong pia pan itum ke hang por chong de itum ta dak dicu ta asai ki o jenis si hang long pin pen sta pinya ni bangke alang methang amasi Dicorong cebang si, je lang tum press club atum laso lam khoi mate laso dicupen ajuta ku laso alang methang sarjulong pensi nindang tum dicu program lo halomo alang cebang tulo lasi alang pan nitum dak arju pon lo hadak tintong asarong hang asar tabang ingsai kon lo pu itum wa video clip amra theklong lo lasi laso teng no pulom te alang pan ki puji thai belo lasi inuno bang pu pan ke patai ni thom ke ki Georgia ron abe sta chok si ong ten to he sta nono bang ke ha dak bang tin thong asarong hang asar bang insai elo pulo lasi nono bang ke amu purong sonrong pi CCO ka helo lasi alang pan bang ke thot itu ka beng long kang ba arat atum ta alang pan bang ke dadang pu alang bang ke Pinpur me Karbi Anglong along hampanga song ki ongasong thotsi news hampanga song ta doo lasong si District Press Club of Karbi Anglong DPCKA pen rongpia sanghua phan boycott puke na hokta le dam de alam athe rongpi ke DPCKA along arpu ave pin pensi kangthan mate boycott puke athon rure lapen aron alam kali athema NE Carbilife CEO Chandra Singh Rongpi ke Karbi Anglong Digital News Forum along si arpu dodun bom Lapen news forum pen ke alang fan boycott pon pe. Lasinon nitum balang fan isi akhir jumni kipidun lo anu se alang ta iprang ke bangji kengkam kimi ke jorji fan ba non kiram tang son hoglo lahai kacipu long de jipan ba anu se alang ta klem kimi kiram me akhir jumni anu se kithe ke man ding man apan sistame nitum dang chupen sta isi akhir jumni bidun lo Kasi karena long kang arat teman-teman langsung do bantu tak kecok saya kelile lu sta itu isi kang saipon dua do pronte kacip utap kacip pulbang abdan lagi
itu tang dah alam hot ke aku perlu lethor bangke itu baru tu tang kita tang Nangli ok arlo kiso topik pen nangli se kache langja phan kadure do ikma amar jiwana dawai nangli anam kijum pen long ikji amar jiwana dawai lake nangli ok arlo akiso ason do anta kipa metek aja kong do labang swa dawai kilong je adim lake difu bokajan contact number 70026555078 dokmuka contact number 9101681010 Jiri Kendeng contact number 9365117925 along Sitame Long Ikji.